Dragi moji, drage moje, Esselamu alaikum i dobra večer odavde iz nedaleko od grada Bergamo na sjeveru, odnosno od grada Bergamo, a aerodroma Bergama odavde nedaleko je oko 4-5 km. Nisam imao namjeru, narode, da vam ja pišem i govorim ništa, ali jučer ujutro, ja kako sam prije nego što sam počeo raditi, prešao toliki put od grada Trento ovamo, nisam imao namjeru da vam pišem i govorim, ali jedan od mojih pratilaca šalje mi jedan zanimljiv link. Ja ti u inbox otvorim ka šta je intervju sa Amelom Tukom. Jučer, baš ujutro, baš frišak intervju. Ali eto, trebao sam ja sinoć da vam intervenišem, nisam intervenisao zato što sam, kažem, bio umoran od posla, umoran od puta i tako jeo i zakotušio. I tako, čitajući, narode, taj njegov intervju, naletih na dva zanimljiva pasusa u tom njegovom intervju. Prvi taj pasus kojeg sam ja vidio u tom intervju, Amel Tuka priča te svoje trenutke, kako je on trenirao i kako on je mogao dodatno opterećivati svoje roditelje, Senada i Nerminu, divne roditelje koje ja i dan danas cijenim i uvažavam, iako su oni politiku promijenili prema meni, kako on nije mogao dodatno opterećivati svoje roditelje i da traži od njih 150-200 maraka da bi kupio sebi sprinterice. Tačno, u redu. Ali ja se pitam sad sljedeće, Amele Tuka. Amele Tuka, ti 150-200 maraka, što ti nije dao taj tvoj veliki čovjek, pod navodnicima, kojeg si ti meni mislio prodat kao velikog čovjeka, što se nije prevario Suad Kaknjo, pa uzeo fino za novčanik, pa lako izvukao para, pa ti dao, evo ti Amele sine, idi pa kupi, pa da možeš dostojno trčati, da možeš biti, da možeš postizati bolje rezultate. No, nije se on to prevario. Neće on to. Neće on, narode, izvući iz džepa ni 10 maraka dok ne vidi da mu neće ući barem 5 puta više. Znam ja, Amele, da ćeš ti kao i prethodni puta, kao kad si išao na Face televiziju, pa ćeš kazati, pa dobro, pa eto, nije meni niko bio obavezan da plaća, ništa da daje. Slušaj, sljedeći put, kad budeš išao na televiziju, narodu kaži i objasni, je li taj isti Suad Kaknjo bio obavezan da ti plaća fešte i dočeke, da bi lagao BH javnost? To je bio obavezan, jel? Tada, jel? Tad je našao pare, odmah je našao pare, a ti si mu dozvolio da on laže BH javnost i to na moju moralnu štetu, sram te isti bilo, ovako da kažem. A druga stvar, narode, koju sam ja našao u tom njegovom intervju, jako zanimljiva, kad ga je pitao taj novinar od Sport jutarnji, kad ga je pitao šta se dogodilo u preokretu u toj njegovoj, tako nešto, kakav je, šta je bilo presudno, i Amel Tuka odgovara kako je bila sudbina da preko prijatelja odem u Italiju, da upoznam trenera i menadžera. Odmah sam ja tu sebe, narode, prepoznao. I ja sad tebe pitam, Amele Tuka, pa bola ne bio, zar smo to mi još prijatelji? Kako imaš obraz da kazat, da smo još prijatelji? Nogirao si me po džukelu, ko hajvana, ovako da kažem. I još imaš obraz da kazat prijatelju. I ti mene za taj portal jutarnji, ti mene smatraš jednim. Pa i da jesmo prijatelji, bola. Zar se jedan ne bio prijatelj smatra jednim? Između ostalog, prijatelj u najtežim trenucima, koji te spašavao, onda kad ste ta isti Suad Kaknjo i ta SDA pustili te nizudu kao džukelu, ti smatraš jednim. Pa zar je to bola kultura i odgoj? Između ostalog, osobe koja sebe smatra vjernikom, koja se slika po džamijama, da ga narod vidi kao velikog vrijednika, sram te isti bilo, ovako da kaže. I sjećaš se ti, Amele Tuka, one naše posljednje WhatsApp komunikacije 11. septembra, kad sam te ja lijepo pitao i kad sam ti govorio, budi muško, pa priznaj ko te stiska, pa da ne smiješ moje ime spomenuti nigdje. Priznaj, a ti to ne smiješ priznat.
I sad si ponovo si dokazao da si ti sluga i pijun i suvata kaknje i SDA. I narode dragi, ponavljam, ja stojim iza svojih riječi, stojim. Ali Amele, pošto već ideš, ako Bog da, na Evropsko prvenstvo indoor u Tursku, opet ponavljam, osvoji šta god hoćeš, osvajaj, baš me briga, nije to više meni toliko bitno, ali nemoj, molim te, nemoj tako ti Allaha suvata kaknu da ga više podvaljuješ kao najzaslužnijeg za tvoj uspjeh. A nije, jer znaš dobro da te je pustio nizvodu kod džukelu uz dužno poštovanje, ako da kažem. Jel ti jasno? A sada narode, što se tiče, kad sam već spomenuo suvata kaknu, Amele, pitaću ja tebe u vezi suvata kaknje. Imam ja jedno interesantno pitanje u vezi njega. Ali to za drugi put, ako Bog da. Kad ti postavim to pitanje, ja se nadam da će vas Sipa obojicu držati pod kontrolom i da će stvoriti malo istrage u vezi vas. Za sada toliko, pa do sljedećeg. Allah